Prophet Joseph makes a master if you any problem now the bar. Problem I'm living in a prophet, and he said, I'm a biscuit ticket. I'm gonna now meet and no more idea. Maybe I won't change, and I will show you, mammy, no, I said, no, maybe a cosso. Did you say, oh, you show me now, or your mammy up in and power, you show oh, your mammy is so no. To be honestly, now even me, me, didn't she say, or the mammy's cannabis, or the mammy's cannabis, or mammy 400 Ghana cedis. Prof. Abraham by no catching semi black what the mammy beside me. About me, Prophet Joseph, me catches all Ghana. I saw one by the men beside me. Oh, say my men beside me. Nemo Uria, and I'm still Mati Papa. Oh, yeah, if you want to surreal, now that I'm 90 million 9,000 Ghana cedis. Papa, me yet the OC me the last day me buy, I will say, Menji is soon I mean from corner, and one I'm say, Papa, many are the OC good Chinefako. Papa, me call him, Sabra, me no Cassie. Ticket in me, trying 140 million. 5,000 sabotos. Me crab that mean said, ticket in Putra. 90 over 90 million, they cut tickets in Apple. Sabra, when ya, Debbie. I have 240 million, they were trapped. Me trap. Oh, they are to me, Sabbath. To Obaham, the Amiama, and your man, wow, shall, wow, would do a new one. Ada do one. Debbie. Send out Shakamben, send out catch out. To be honest, even me buy and poor, me who some of the answer. Now I thought to say, now a plan will be. And then never some with the last intimate, sir. But today they may meet me their dances. A real, I know correct. Be being. I'm a fear. I saw me some my how music as my ambassa, no my year. BBC Omuntona Munda Prophet. Now, if you want to do a yellow crack, a yellow crack, a yellow crack. Prof. Namisha, Namisha, do money, if you should pane and you crowd the one. Namin come, pane, you man, and go standing yakasi. Sending me a yen and most from the big Via, who beat me, and beat me for so up. Namisha. Yes, so condemn one in this. Kitty say, Obisina na yebi. I fed ye mijina agona. I'm crying home ya, and I yebi phone. And I'm saying, and your mammy can't summon you. And he be my head. Say, you can't be a mammy one channel. And I'm a can see you and a to phone. And somewhere, it condemn us one day to James Slab, Bomodia, one of me yagina. Never ponam the number to Jano affair. Yen I be shading come off. On Sambia Cosso Ghana, and you I tell you for you, don't reach baby. Coffee producer, Baba. And I being count, a German son count, because he bought from count, I can't say Coffee Man Quan and count. Muna Mofuso Sonia, the Adobo committee. Kenya me check home. Tutu la part who can home. Tutu Mundi and Guardiana and Washi. Obi was na Guaba, where Peñano Aquala. We are saying, I yo, and the end, Papa, the rate. Young being now with him. What be she was an anaya be other papa Mosin? Ye be what it is also Mosin for I just I was as old do attempt to cry. And the sign that it condemn me that I didn't about tell phone you confess. You know, send the demonstration about now. Kona no tumfo say to na no pem so as banana bomo de na kebi mai tatia for amanfo bia ni mutie too much a obi kofa ni kura one na nyim abekire ne maame mu wode ne ba hwe no so hwe no say kaje wona ne mba ne nyim lo say ane now every kaje ne ba say akwa we be wu magu me fia ntiase Nana who's as one again. Would the Mumian from Quadrum send me Asante for? I can't form Mumian as my make. Motonka think it and also I was like Catomosu. Now I do person Cassentia, Cassentia, no grandma catch. Yeah, try it. Motonka think it no. Now you be so who can some say. Now, Midamianipa.
ebi ni o se asma make me ko brewo so mpa fanya bi no de abe me ma ya to ketekete na na ojambo ama onka ho wo fusu wai mampotu so me onka mpa jonyo na me no okay ya da radio asma bi odi abeduro intimate nsem bebe no ofia ha na producer aboabo no de ama me na matam de nsem akase de ehu ko na me de brewo fi sam ne ko se nondu bebo na maje adwa condemn ni na safo katanka ono na hwe chese production officer na bibia be fine na wa de nurse na wa ha osafo nka ono osonwa ono nya de de be ka ho okukuseku wonka ho Mr Jimmy Agra chairman ono so wonka ho omo nyina obie no ebe mena ba meeting asibi because enya de be boa omo so sonwa nemo Mr Alex Mr Alex baby sana Mr Matthias ye kasa ye finance ono so baby also for something baby because then funo ya na ye kese atete fo nyina hene no condemn why maji adwa afusuma ye besima atete fo nyina be conference ye cassette o mo cassette ayi mo bu atete fo nim tia ankro for smallest people no mo bu nim tia no me kona na ho time don't reach okay ho so for the enfant kan pa cho bebre ne jai aya me disi ya no mo bowro mo nsem ho so for emfa o de oka de anya de befa cause o de wafunu ezi anyina o ya de ko fiji ma nko na ayepe o ma ne o ze so ya o ze ende ye tua ko fiji ma ya de akekaduro ade na nya na wa na be so ni mo bie no to am ye de akekaduro ni ya be ma na no meti ase no Covid ma ngoyo me badu ateni mu wodi ye kan ya wate asare de ye betimi asa na de obetimi aso ne na ba na toa me ade aduro na ahemu no no ni asem no me wayi wo we to be biem no abiem ni ya your friend say ai de ya ke ba ko ne de say ya ne sin fi sound collide Mnyere menyemi uzade bedema. Daniel twata. You mate. To kanza mo. Ebi wa hwe ase o. Ya wa hwe ase pa. We yen to say. Ko fi ase anyene su. Ase to say. Ete Father Masa ayensa 104.5 FM Ase Mu Nsem na du so no e de bi yase de mana fa di ja be kromi konsam no do so du me bi pressure ne so nemom se de me kan no me number na 0242836002 mpacho emphasis ya se me program me see tiatiafo nyina ye be share next month cause nsem because wa eme ya wo de na nasma me kabo se demonstration ni pe baba bro be 2 million me na be ka chawo cause omu bu enu ti ankasa titu condemn obi be sia na no ba ko bi beto mo ase one aso person who condemn sofo mi se ye ma hu no condemn chinchina obai na be ho ti condemn no ni ewura de se kiti se na no ya sa no enye omu ko fijima omu na no mu ko machi ko fijima yes akwa be mam so ye nyina so anema ye wo bi ko fidia woni form enu abi na wo me form so ye nyina ade kro so wo bieja mismi bieja na fe difference be do ko fijima ko fia fu so mesu fu kete ko fijima de ni yire wo lodu ko fijima de o ka me bomu nsia na obe ni yire wo lodu pa asemo etefo ye sedwuma de na ase ama na fe ye de nsema wo ha nsem bebre na wo fia ha na ye boboso obapa ye ma bibi abeka nsa wa ha na ma me ade nanim ema ye kakra na yan sha nkoma twetwe na sene no ni nkoma tie for ready me ka so betumi abaso ene me WhatsApp no mse forta me network ne ye to de nsem fa wono mentuma kenkaya ya na man for ye condemn nkan patronye enye sa o awom number ne de flash ne kura ne beba na metumi aye enti number no 0242836029 0242836029 tatia fo nyina mo ntronto kira mo mfreme ne nsha se enye meeting no 0242836029 yeni nkomo mama me akwaba pacho what to say pacho nyame adu o kasa kasi gu afidie ni mo mike no kasa mo onye wo hwe udin de say pacho de fie usia ama fie usia pacho fi na bae mi fredo passe agogoso mama de na do nam de intio obi na abomidua
na kwan ofa so bo medua ne se panyine no oye papa besriwa o fie 76 nti papa no woni nti ni fie o hwe onani hwe me meso mani mu hwe no nti edura nwumra na mi wura se maame no aduane papa yi no aduane na mane bi na mama ne bi nti sa me kofu mu na me maaya woni ne teben ana atobo na me ma wuflo na me misa question we say wo hwe wani mu na hwe mu fie no mo bo fipam ye bo fipam ana fie ba ko na mu na mote fie ba ko me wa na afo e no no so e wo kwan ho nti kwan ho na wo no ye chese mi hu no ono so hu yen Onire but all okunu pachan no okunu na tie diana okunu na makwasa unu aduane amane bi okay to aso ye nkweni nti me fan say me kofum na me maaya me wo ka chire be 6 years na di odi ho na watwaduane 1 cedi ama wo nti mo baba ya pan ono so ko yes o akoker nti abaya ne ba me so me ye fante dokono nti abaya ne ba na me ye dokono na otia bonti papa ne so twa lotu no tia wanti na chese wo ton dokono nti se ewia na bon no se anima brana beto mo no 2 cedi na wa mo bi atemo 1 2 cedi no de amakora no nti me ba no aboma manema papa ma afu mame 2 cedi to aduane di yo na me ko me se papa na wo fa se o ma ne to aduane ma no nti me da ase o se na de wo ye mi de ye da ye ho ase nti wohia bibia oba me fie wohia bibia oba mi wura ho beje nti chesa yonkofa eda yentem nti wokura bibia me bandi ko school mu se ya na ebia faisi dia na wode amakola no na kola no so na wode ko nti me fan say afra in 2 years ni na kola no wi SS nti wi SS no na okọ ne okọ akra me sister mpa ho no okọ ho no nti afie bi no ni buronye mu na kola no obaye na chese kuro no na wo mo se kuro ketwa na wo mayo ma yen se wo mo boso ma ho no mo ayenika nti bra mo boso mu wa na me bani free akra baye nti bra baye no papa na se wo sore a o ma me ba no 10 cedi anopa o ma ne 10 cedi anwumre nti ne wo ware akora no na me se o wale akora no mi susu minim me de mi no nte bone me no aduane a me bre obi di nyese bia me de me ba na ama wo mintumi pa nyine 70 woni yere die ongoda de mbacha ongoda ene ja papa ye no tete wono nti akula ni wie school na o papa ko to forms man say o pese o sa to ni school to aso nti bra ye to ko to forms na o de ko ba bi o wie school no na che sakula no sika ni de mano na o secretary bi o de bitua nti na e kada ho be ka kire yen nti jesi etua kanansa neja o papa mi wura pe besian okutua e ka no na o de forms no kwa akoma headmaster na wodi nenu no say bla beda boss me ba no wie school akoker asalbedi ako nti beda boss na de chia no pa wo de aba ne se de osi yiye mum de wo mu say school no ya fe ni pe wie de nso me hwehwe voter amam neja me be headmaster no okay na me ba no efrok 2 moto nti wo 2 moto no na papa no so ote ya bo eto wase yakura ya 2 moto e me so me 2 moto na makohwe be makora okwane nchen nti obi dia yem hyehye e bai no se mame na obaba ya ketwa we na ade na ma papa yi se wo nware no wase wo kohwe be makora akora na ekwane nchen na msesa no se an se na papa be so mu 76 years uni ba na kora fe na wonya 20 years na memede me ba ma na ware ele sande tedia me ko papa na wono me koye na wo mu ye nipa mienu na mse papa na me bei me de na ma usaware no wase efia nipa kora na wo kan asase mu ekire wono anto nya mane aya ntenku no wo peso ototo me ne wontem eni wo kunu ntem eti misrew eni ekire wo kan ya na obodua no me kan ya na obodua no na me wura ka kire me se me ni ekire na ono waka ono ane bedani afa ne so na me be fie nti be fie be 4 days na me kwa akote ahaban na me wura nso onua bi tutokuku na oso kwa akwaji sika bi wono nti fie na me wura ekomu no ehwa na papa ne so panyine no bede ene pa ene wodo nti na papa ne yesese kan nti asemo waka ne se e ka ma bona kora no ho pa de se wa nwale me pa de a ene obewale ya me yahwe ena mi wura pie ho etimiti mi wura kasa na me so mi pie ho
and I'm stiading, and I say, Marford, Papa Marford, could be sana or Bodian, stay why no cresse, was all Waria Kurana, Panama Papa. This is here the winning I could dream. Nakurano, while in whom man, send you swawari. Na penimote so. Womran Tibidum Krawamale, Nasabrea would drew, and I'm a dear cry when you're 20 years, Medina of Sawareno. Na Papa Kurano school, and my bow have a school fees to order. Was a me man is can woo. I'm oh, men no want to bonnet. We hear be over Mulaho. One word and a crana, which me be steaming which yaso. A tree, a bing, a man be from over tree, a cookudi. Now, when you be a pan away and into Skakram, now one be baby at no say. A clan or warren. Me won't with him in farm about my warren. Was any so bell warrior me, I shame some dears with your chum, me dears with your chum. If he say, whoa, no, why jump on near one, and our person would the best time vanish about the chum. In the Japa pay. When you make a saccasa, so our best, the best of so many, never find the natures on your phone. Yes, or no, the opinion, I could see Marfu. Or no, why jet to myself, what the number so warren. And Eja, a said in Nhyira Ase Kon. Nhyira and Patroyenfe, would Bodiani be say, now, dear Qualana man, and Nhyira and Nhyira, dear Sunamin Saman Tosso. Nhyira was say, Wama Kraniska, after the Anedi, and a Krana Walene dear, and Nam and a Krana Walene dear, any a Kran or Bewaria Miashi. I think just okay, car, and no me at all a Kraniso. Mianca Sami Munsono, say, or Macranisco, told you, and money the enemy. It is the main Mr. from Mebana Manwalia, and you know a threat in soon 20 you couldn't once you know dear Abudria, Mr. Messoman would and Yamawodia, and you would now wabon, while also a bed and yafa. Inti Sam fans the echum. Made a major lady and a mefans a fee. Me were a pebison and a Jordia Colleen, a quiescence. I didn't quit training college. I fed ye. Now a ban out treat now trim you know any another bay. Any queer and any da. And I are a bitchy manager. I finished as a mura boss or anemo, and or dem call doc or dem or high kite, nor dem coy. Into a dem coy and ye mi fiera. Into ye mi fierano. Ne question na a ye be a wukruba conso. Inti miura se me could me in and quite meet me and quay ye nibinti or some shen. Inti miura and quay ye nibi memenda. Inti questiarano and I may fancy a blanty even so abahon wukruba cotuaso. Na wahunu sister bina wa wareno. Ena one sister no honum. Into an also quay ye nibi. Into a buy and just so near Gianni. Na wakwa pedriane ewo wakwa pedriane ewo fum nti bra obano na ensuo bi nso so eda kwanu anopa hema pa nti bra obano na wate eti na wonim se ebia ablantie bi nso adwene nye aya na odware nsuo nti ko pa pae no ehwa na bibi twen ne se wonyai na ojaye nti oyen kakra ne chese papa no to ko ye se papa ne wo ho papa ne wonsu nti ya na wa hwe ne pono so na papa ne na papa ne wonsu no nti papa ne wonsu no asem wa kansa nana de mededwa tu mani mu dadaada no afi ne mehu samu yo afi ne mehu samu ye afi de mehu sayeye oba no wayare ama okunu de na akoto doctor waba ma yare no nsa anya din na be ma no onsa afa ne nko wode ne kwa ma oba ne mu na oba ne wu nese be ma ne so de ahopopo be kase hoko be ma ne so semoto no be foro kai no be foro enfa ne hwiase na be ma ne susu na be ma ne wu a ne ba no wo school mu ne so no ono so yare anche no na akora no onu susu mu na nana mu ye we mu nyina ma me ukum sai nipa we mu nyina ma me a me ma wodwa baako me ma wo snap akotoa me ma akokọ baako ensu ekese baako nso de ye we frɛ na ago na ago maye papa maye ade wonso so boboa me next time ma me wu na wokunu nso wu na ne ba nso wu a wonso me ma wodwa baako akokọ baako snap akotoa nti bra woyeye no o pagya ne mu na wodan ne ni na brante ne se panyini mu na papa bla mai o fana wo boni din no e de be bone na o de aye wo a wo boni din a abebodua hima we e hwa na wokoto ne se me pa achew na wori mo de oba da me se ko mbe mama ware no o mama ware akora no enunti na mama ba be yesa na o se na de ni nipa wo kuroso na wontumi nkosama no na me fanse wo bebodua e wo nsuo ma no pa we de me momu de oba na ne mesusa ana se ne manso so edoso kakra ntimi tumi ma wonkum oba ta we ntontwene be ma na oba ne ba de me tumi ma wonkam mogya sa emu ntime ka keka
nti bra ablante ne baaye no okobo man na busua panyini amane obo eho panyimfo be na yamane wo mo ba ebebisa papa no papa ne so antumi anka se ebi adansini ebi nipa na wo de asam atomi so ade a menye na ade atonso papa ne antumi anka nti di be 3 days na ablante ni hia miura no so fa ma ba wo ha na wini ho me ba na wini ho me ba na wini ho nti bibi shame so pa nti anadwi kura manda nti maye madwene sanka me ba osie nti obi ayi papa we sei wakobo wuduansuo ewoka wakobo duansuo sa wo yere yare me kura menimu sa wo yere yare sa wo yere yare yare enu mansa munya den na wonwu na wowi a wonso kayen fa wonhwe ase wo kɔ hɔ kayen fa wonhwe ase moto na abɛfra moto fa wonhwe ase oba ne so yare anchi ni school na onu nsumu obo nsuo mienu obo a wo munwan mienu eneja mi wula ya ne se ode bekwa akotu kuro mu ho no mo hene no anim ena ode bekwa akosama no kuro ne ehene anim okokosama no okosama no no bere osama no wie ye no eja wo mo kokoseve no nti banada no ena no banada no mo kokoseve na yehia so banada ena omo serve ya omo ehia ye enkomeba na bibiso asem bi ansa na mama wakade aka na ko because point bi wa ha nyame ba isia challenge the original we are there ebetu me obasima me hoye fe ahode papa ne hia
Kasa Yaria, called Dr. Mesa Herbal Clinic. Your dear baby drew a year, dear. A minimum TSC Besinde, or Cochi, or Nigris the point of dish anymore, and as a Casabesi Dr. Mesa Johnson. Number 7 0271 1 where WhatsApp, another 0245 958 7. If it's malaria, then your solution is Malatu. And if symptoms persist after 3 days, consult your physician. For bulk purchases, contact NS Chemist. NS Chemist, providing quality and affordable medicine. Challenge the original. We are there. The much awaited league in the world is back. The English Premier League. Your number one account radio station is 104.5. Aside what you're right, Nhyira. And you're up to speed commentary. Going moments, Nhyira. What for my say actually be named? MYC's clinic safe. Yeah, the free screening Eddie Brown. About the laboratory test and as a scan. The BIA clinic will be a free physiotherapy and massage soon a free. And 2019 MYC's clinic free screening. Any demo bia kayo sa wo ye free screening on PSI on nom Lena Green Tea no edibuso na fe esis there with all my friends Joe Metal, Koda, Akesi Brimpong, Ganklato and many more. See you there. Cheers. Erin Sada Sada, yes, way. Wamayana,
It was good, Kumasi Ase Mu Nsem. Listen, I can't wait for 22nd of November. I'm joining the maestro Neo Okai to come worship with you. Remember, 22nd November, Bantama Pentecost Church is Ase Mu Nsem, Neo Okai, Joe Metal, Koda, Anklato joining in worship with you. We're doing this to save a heart. Don't miss out. See you Friday, 22nd November, Bantama Pentecost Church. God bless you. It was good, Kumasi Ase Mu Nsem. Listen, I can't wait for 22nd of November. I'm joining the maestro Neo Okai to come worship with you. Remember, 22nd November, Bantama Pentecost Church is Ase Mu Nsem, Neo Okai, Joe Metal, Koda, Anklato joining in worship with you. We're doing this to save a heart. Don't miss out. See you Friday, 22nd November, Bantama Pentecost Church. God bless you. It was good, Kumasi Ase Mu Nsem. Listen, I can't wait for 22nd of November. I'm joining the maestro Neo Okai to come worship with you. Remember, 22nd November, Bantama Pentecost Church is Ase Mu Nsem, Neo Okai, Joe Metal, Koda, Anklato joining in worship with you. We're doing this to save a heart. Don't miss out. See you Friday, 22nd November, Bantama Pentecost Church. God bless you. Say a pejanitin ye man so yetinu diakwa ye dinim. My name is Anklato. On the 22nd of November this year, I'm joining Neo Okai in a powerful worship time in Kumasi. It is happening at the Bantama Church of Pentecost, 6 p.m., 22nd November. Don't miss out. Neo Okai is gathering all of us to lift up the name of the Lord. Your life will never be the same. See you there. Any family chapel feel pay. Say malaria fever, what running your dear Heba Mr. Fre 0270417669. Yada radio say high in 104.5 FM. Midin Evangelist Michael Entry condemn Ifiada ena Edruson. Bikan Ifiada Ifiala. Bruni say Friday. Edu anache se Ase Mu Nsem no. De kekabo mu free dwada nyina no na fi ye de ehwiegu ha no den sama kase de ehu pedwafo nyina wa ha kosi boafo ha kosi anwofe kosi ben kase ni munyamfo no na ya bi wa ha so fa santo ha sana Kofi Aje producer ba ko pe don reach Facebook live or bodwuma gidi nya agrokra enya sam ketwa kosi ni akosi emdi ya bi na wudie asanu ba bi akodu no ano ya den sesi abrante ni bodua no papa no obodua no ye okopie so obodua no ha and the Facebook or no YouTube ubenya kwa ubenya Spiritual TV or the Bra TV na wona be hwe ni bi antimi nkoso live Facebook live bibia ekoso na atumi aboa. All right, ye ne no bedi nkomo kakra bi kwa ofa so okopie wona ye hwem ebisa ma me so asem ba ko se dua no enya no ana enya no opanye mo akwa ba enya on what to say nyama no mo ye me ba cho udin e fa mo ko jwa pia me pa cho oni dance ni akopie so se papa na ebodua twamfonini no wo ho ma ye nhwese de se ko ye twamfonini ne kire o ba na ye ne ye ko ye memenda ti beda ma de chikosi ada no ana na me ni bibia ofi ti mi se me ko mi ko ase ko tu bayre ti mi ko tu bayre na me ba na ahonso nsuo no do on ma me se bi ko afum makono ti mi ba me teze kasa wo nsuo no ti boy bi wo na dwene mu kan kakra fam friend ko fisina ti mi te kasa na mfisi wo no andi ka me friend no fam te boys na gese nyi wo no ti mi wo di ma mu tese ama na gine nsuo mo ere o kasa ti ya kasa o kasa na gese obodua so obodua san onkofo ma fun mo bu nkwase ya adi oba na ayare odi ka yare first one ama ko hospital ba ni nsuo ma nsa anyare bio
ɔyare bi wani kunu mɔka paa ne sɛ ɛnɛ kyire no ɔbaa ne yare sɛ ne kunu ka sɛ ɔkɔhwɛ no a moto mfa no hwe ase ɛma ne mu to gu so wɔka na ma baako so operator ɔ change operator ɛfrɛ no kofi lawe ɔsɛ sɛ lawe nso mpra no sɛ abaya no lawe no so kubu dua wura mu a operator no dua mu nkum operator no te wɔka saa na me nneɛma no sumi wɔ na megyina hɔ na me tie de wɔka nyina de wie na wɔba no na me kɔ m'akyi akra na to tisi kɔ ma me de n'akyi na me frɛ no agyamafo ana ɔdan no wasika pi me so ɔmo taa na mbɔbɔ fam me kapi to ɛne hɔ do busa akora saa na obi abɛka na wasika pi na ɔkyi am na me jesu na me agyamafo ndo ogire nsuo mo yɛ mpa ntia ma ana wasi adam nsuo me ko bu odi kura ma ne obi ayɛ bɔne kura mpanifo okuru mu a ɔsɔ de kɔto mo na mfrɛ nipa na asɛm bi a hɔ ma dɛ na maka so me ka asɛm ɔka sɛ ɔma yɛ ne bɔne so ɔma yɛ ade ama ɛha no paa ntina ma wasa mido kwase kam twam ko nam se da bi nipa kum de duabo ehu pa nya de papa se metwam ko se ba ya ma bo duka ma be kan yan so ti ohuru so ade ho an ka kire me se opam che be fia ma me dai ma me nka no be fia obehu apa bibia dai ama me okay to kan sa na nam le medina obuta rowa bucket bi no ha na che ne kuta sekai o ko fum na me di kan me so nya me be fie ti ba asem no ehye me so enti ho mpanimfo no bi e fa no fa ankra o ka odi kro mu nkofo no na me tu no me fa ba ko fira kraba na me ka kire o me see mbefu ma be so timbetem bodu kura mane timwana ankra ne sa baaye apeka kire me se me ko bodu kura mane asem odi ehu enti wana me di mangasa ni me da male achi na me ko maafo no abusuafo na me fra asante na me fra ko sikubi na me ko tena ba bi mutwalo to na me ka kire ne se ka kire o mo se ifefu mu ba ni da se ma be so ya mo nipa maafo woye ma me nakoso ko ma mo pa me kire so be fia opa bibiare ama me etimu na mon kanche ne se de we hera nko achi na nko dani dua no omu fie nso akomo ho ana me kan sa echiro mzo ke maka omo da mase no be frɛ no mo busa no na me de me kufi timu anwumre no mo bae mo se ma ne se me ko anu wo hu ba bia na me se asa okay wo hu ba bia mate okay tiasma okay edi be say okay mba kwasiara we achi na chi na se number 2 weeks ni kwa yese ye kwa ye ni week ni nyambo nyambo enti ni kwa sira na de ni sie ni kwa sira be 2 weeks enti mo friend mpanyimfo anim mpa chwan enti ho no so odina ya na sta ogi tu mu se no emra edimra ba sa no na me frɛ papa yi so na de ne hyam so mfrɛ papa yi no otwam sam no nkomo to ba na me kan nyina chi no koye kumpire ma committee fo no di kro ne mpanimfo so ana omba frɛ me to frɛ me kyira asɛm nyina pepe me kyira mu ze pe eno mbusa ma nso woni me wasem wose ame woni me wasem ana me de asem de eto no so emire bi woni emire bi atwum woni mako ana me ze me papa wo de me no kokon fan so on di no fa asibi we fa na less eno agya hini ma se me papa ne yere enyi ntum obusa se de atare na hye ma no me hu de atare na hye no so onam so atare no de me mitumi nkyere fo mutare na hye me dum ka se bi atuntum na akoko na bi etisa na me de me wa ka me tie na me de me ka no timne kura pa na me kan na obusa sa na tie enti ahemfo no anim na kosi se adikuro ne mpanyimfo akosi se wanya nto so wa modua bia enti se enti o mo gya kire di ha o mo gya na papa ma so wo de ba oh okay enti se ye nhwe maame pacho ye no ni nkomotia wa na afi enko abegyafo so pacho bra epo odanse ni ye da wase wa ya de ene adwuma pa ye nyina etena kurum se anka betumi aboaye maame eden na wo hu no nipadua ma e kire se bibi ekoso e pacho me ko hospital wote yare anka mfie se ni anaboso me se ni me to mentanyale me kura me insurance me insurance me insurance kura wu be 4 years ni me nyale da eka da wu kuyara na otwimi yenu ni a me de yare ya papa ne so eko nsuom kokogu nsa kobo bidua ise ahwe fa na ya o ya ise na wo me hu na munyina ya o sei me kwa kete so amintumi na afi nso meduane to me yemu ana me yemu ye me ya dusu se de o ye na enye nsu so wo so me pa chan why na bone menya na bone na adentina wo se bibitimi ye o sa say o se akora na me fa me ba no se hunhumo se beye mu ntimi no me je de chese papa ne de ntimi hu ade ko oba no oba ma wone ne ti wo sesi e me pa chan de akora no school na me mom de waka chem se o sha sia no ye ko Facebook live ne ko hwa abaya no wo ko tre no se me kan ento ko besi so pe kire sa akola no agozi kozie enya sam ketwa kozi unza akora no fe ba
ti entokwa besi akire se de na meka no na na ye bi wode entokwa besi akire papa obi wusuniti ai wode no de shakra na ni ma hwe na no hwe ne hwene ne nsa nwie gu akora yi nsa wo pa ni buru munyina wode nyangwa kwase nsu ya buru nsu abosu mu nsu ni ya bam da Facebook live oni me babla sa pon fe osano nti ebra ba sa me hu se me sonso atenye se na meti enti usu se bibia si me pa chan mate for higher Nhyira 104.5 we Ase Mu Nsem Friday edition hosting by your man evangelist Michael Entry condemn the akosia says bibia si e wo honhoma me da pia wona mani so papa oni akora ye bibi da yenim o mani sika abusafo gi tum na mu mfa ne se ne nana ana ne ba ayonko fa de ono papa ntem nto mani bibia nkanya hwe na enso akowie mu se obi di nsuo bodua so ya ne bone so nya ne bone so wo ye ne hinko ade a wo de asuo nko aka nche wo de a ebenya wo na ne ye bi wa ebe mna kire mu na na je eden na wo hotel na fi papa no ye de na kasa na wo de a chopa ma ye se nyame ya adoma on tiapo ne nsa kakrata no ye asem ko bona ma na si ye hia no wo no ma bi ma se ke yem frɛ no ba se fo no adum ya try ho enko nti mesres as mo ye mo ne ben na brade de enko che da sene papa no ma bi obi a idema betra studio na say obi ka na ya kan obi anka bi anti ana me nkonya mane esu she fa ne she ye na nti kakara mbese me kan me da say na na je no no na e producer de abeto no abono asan ke benya papa na di nkomo na am say ne kasa na di o kire say ne na wotwe na wotwe obeba na oni abetrase na fidu ade kona konya be mo beba na oni abetrase yenim said o mu ken sanity ananya sanity nemum etwa bia na de aye adanse yem brother action I'm watching you live in Spiritus TV action taxi driver santebe kwa nyame so na ye bi e pa cho ye ntio na we bi ase wode no kra konzo nkwa budi abete kwa that's it me de papa ne nsam a ne dua wa oboboro se bibi emonti amo a enka mo fa ne ho ben Same also be wa me ni utaku na so be bru nwia dua no be de dua no e be de enyame na maame mahunu tamo na maame wo kofi ase no grumani bi ne friend forcing o so le abe maame kranka so medro na fu anu abedro na ndam so me maame no o ba wi abebrego se na opie mu bi akwaso obedro fu sa obedro fu afi da brother and the tell papa wutimo yede pa na wo ba se wa ho mfa ba menwale wonya enwuramu nam so di bi benu adwane no atama breye eti ma me mi gini se bibi koso fi se entimi ka so obodua na nyaw ada wonyi ne hwe ma ya papa mi twadwane ma wa na ne dua ba obenyame wo ba no mfra no ne tunufu yie nipa nye ebia de bia no ofa kuntra se kwate ene bi odena no ofa no se mewa mi se na na jai mi boys bebrebe mi hebi ya sofo ebi ya konfo bi yo hene me wo boys bebre so ahu na me kwaje obi bi ni ya de na abom du ebenyame eti ma me mo ni na ho na ya bi mpase mbisa kwashi we na matie fo nte ase se obi nya obone a o se o yusu ka se o se obi di asuo e kanche wo de a wa ya ne boni won na onya ne boni so ta nko ade o de asuo kanche wa benya eno na mpase se ete sa nya no kre se boni ni new dia obo odwa sa de ya ne ko bibi wo mu de obo odwa ebenya because ma papa ne de na adwene to wo ba no so na papa wo de se yesi yankasa ya ne efia ya hwe ne fia da nyame adoma ya so fa sante she media de mejidi ni se tin uche papa na asem ne ma na asem ya odi sika ne ma wo mu o se o ma akola ne sika enti no ade enti no mo pa akola ne ma ne nye de bai enware no tienio enti papa na adwene mu ne de ono no diskane ma no onim se o diskane ma akola no na wa yede ben wa ware no but on kan kira wofo no se mepem ba na ware ha she is the case sanu omo no kan bia na papa ne kan ya we mu no de omo anka bia na man ne kan sanity enti se man ne kan ye hu bebre hwe hunhum man kan se bi wa sei hunhum so obi diska amount no ye meyere a in a spiritual ayinukra no etimi ya ware wabra homo udua enipa bebre a omo nam asase we se so a omo constituency musa no eye hunhum ana omo kasa obi timi ma osika ebi abema no ko baifuo ebi owani bone ana odi sika na ma no ana oware no ana waka no physical ana nsuo no okura na okoe no sabema ni niani ana woni bibi ewo fie na owo mu na obede na okoe sa ade no ntu de yentwan mo onye de bai wombra na yenhwe de ewo mu akosi ahon fe wa akosi bo kosi tiawa
Is Adam seminary o bɛboa me paa na sɛdeɛ sesie no yɛkɔburu nyane ne America kɔ no awɔse sesie de akɔsi no ɛyɛ no korɛ sɛ wɔbie Japan ɛno korɛ sɛ wɔma ne sika awofo nim no korɛ sɛ awofo gye tum sɛ wɔma de ne bɛma no anaasɛ na ɛnte saa condemn kozi Eddie nyɛ one thing ma me trana opanyin transe papa no niema mienu na we mo hwe sa bia omo hwe age na papa no wo no na say okay 75 no say mo twi too much 75 against 20 amanfo bedi o matem nti na omo yesa okay and also your point omo say wanyini too much okay na da mo de mo baba ya we come 20 panya wonya akomo bi a wonya 75 years 70 years 75 manfo bedi na matem because say wo hwe papa no obo odua o so obo odua odibem because yes pasa nade baby we see be PBA neja e wasie entumi nkonko ba se papa how many years ni na papa ndi ama obanisika na me bi sa no e dem fie do se ni me pa cho this one say o say afra say buronya no obi be di ni ho e no sha say sorry na o man fan say be 2 years so dey fan be 2 years ya kan koma wan ka say 2 years papa ne just afra say o man afra say I am fie sa na tie o dey fan wa yi akora eye yo ni nyina o man banisika mu o say nim da but I go say o say wo frefo mu ba o ka kire ne say papa no eja amafo ma me bia 5 cities e ma akora akọ fie koda na se e ma papa ne ka se ye ne mo ntam de ase da bi anya dan eni wo ento de se ne se na nu aba oba ne kan dan e kire wo papa no go kofu me pa cho mama go kofu ni koko kakra bi nso waton 10 years go kofu se kwa waton de wo ba o kofu ana na da bi me pa cho ni bi wasi fie ho me pa cho de bi enu ntiro mba enu ntiro mo fo mba no obi dan tutue bi no den ti no be so de ne ba enu ntia akoze point no se papa no wo koko hwe se papa no hwe ne papa no wo koko ekes best free e kokaro ayi ye frɛ ho sɛn maxima da bi asafo try run about here where suru yi amraga twom tintintintin a ana papa wo dai be kama miensa bi esi krom ho na amanfo na papa ka kyerɛ sɛ mɛware oba we ya papa 70 years akoso yakona kɔware na enche obewu na japade ba ba ya odia anke ajam de mandada no hwɛ sɛ wu kokoko kranke bi abewu de agya kore waton wu ni dan bi adem ni akwa kofa ba enti aden de de omunim but ebia papa no ni mpanyin fie so a wanya no adwe na sa tiba enkwadayum nti na adwe na sa akwa ese bia na ohunu ze bi crowd boy abrante to agosi mi da wanyina kodu ba bia na adwe na sa be se o tse jama nso nti beti ba kwa professor akura bi o se ohun enti bi mi hu ni se niam mienu ida se papa no wani kaprenti ana se bi wo no ho pa nemrem na se obi so ko obeje mama no ida se woni nkora nketo atwempanyimfo mpra enyeza okay enyeza woni maya nketenkete o mo twem but scan any hontia sika ofia akwada nzu mo se papa kapre ni ho na ko si da be abrosan num na sikrom wo no mo na obi e se papa we ni a ka won fa ba ma no akra na anya o school be oko training college obi oko training college na nke obi 75 years ware na body be no waye ati da se ko si bo na ati ko si awo fe eja man so ogoro wa ba eja man so be sell minute em so kuta bombu bi a ode ba na ode be sell oja I ode ma me ma ode me nya obi da ode me sell minute na ko be ba cho eja man so kura be je bia ni ni minute pera mo hwa se be fi eja agora no o se ginger liqueur the original we are there ebetu Meuji faz memu Antonio. Meuji faz memu Antonio. Difasi. Bana beji difasi. Osu beji difasi. Difasi. Papa. Tuma babienwa. Opo diama yese. Kayeni. Nyepa na sayali. Ensuna de grand.
G-Fast mixture every enyana ewo my Ghana afanenina. Drugstore any herbal store dia ebenwo. Nemo kai se oba wo ma akoda no for. Oba pin for any akoda onya mfie du mienu enum. Charlie Ginger Leke, Charlie, and no one near him. Yes, some da. Betu. Nhyira FM any Love FM at the Beauty and Bridal Fair. I feed dear air bro. Way a discount sales edition. Don't come me. Yatitinia man to say for 4 and Niema Ubenya Biwa makeup, bridal products, general goods, African products, cosmetics, events, decor and planning, cakes, any entire Dianina Ebiwoho. So your bar and now Oya Bema. Way and Yan Pennifonia man Kwao and Kwalania Meni na woho a fanta dear empabwa. Bibi Biara Bemu Dimu Bronya Airby for when it check Golden Tulip Kumasi City. If you that 29th November, Equasiquasiada 1st December. Yenji she woho, the Yanesa Obeba, Yabejueni, Peshueni Swadie, Wawari Bedimu, Wahu Febedimu, na Wasipi Esita. Golden Tulip, any Nhyira, Love FM, and our carbom at the Beauty and Bridal Fair discount sales edition air bro. Don't come me, don't come me. Jumedie, Sao Pesa Woton Yama Wasia, Fre 0244 340 397. Say, said the amazing Kedianisha, say hum. Kedix syrup, and on no Oma Kedix syrup, and money appetite level, a costro, ain't your tin wood this year, and you need brom, come. It's some vitamins, iron, and the minerals are hoodwa. Yet, dear fragile Kedix in tea, Debia one word day. Nadiane so dear, wood isn't anyone is a word dear. Chess a yourself another beer, a Kedix so Kedix. Shannon so say, and Quada when you're from Busuminsia, because if you do me no one pediano, Kedix syrup, and one here. Kumasi way, Danny Farmer, any Osons, and cry for Mokoda Rose, Nissi, Baseline Pharmacy, Anasa Blepomen Pharmacy, Takwa, Kekule Pharmacy, Open Doso Pro Partia, Freducat, I was 0244 560 296. Yeah! This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Say malaria fever, what running your dear Heba Mr. Fre 0270417669. Say malaria fever, what running your dear Heba Mr. Fre 0270417669. I don't be so big, Jana. Good, Kumasi, I can't wait. Wow. Of November, I'm joining the Maestro Neo Okai to come worship with you. Remember, 22nd November, Bantama Pentecost Church. It's a Ase Mu Nsem Neo Kanjo Metal Koda Anklato joining in worship with you. We're doing this to save a heart. Don't miss out. See you Friday, 22nd November, Bantama Pentecost Church. God bless you. It was good, Kumasi Ase Mu Nsem. Listen, I can't wait for 22nd of November. I'm joining the Maestro Neo Okai to come worship with you. Remember, 22nd November, Bantama Pentecost Church. It's a Ase Mu Nsem Neo Kanjo Metal Koda Anklato joining in worship with you. We're doing this to save a heart. Don't miss out. See you Friday, 22nd November, Bantama Pentecost Church. God bless you. It was good, Kumasi Ase Mu Nsem. Listen, I can't wait for 22nd of November. I'm joining the Maestro Neo Okai to come worship with you. Remember, 22nd November, Bantama Pentecost Church. It's a Ase Mu Nsem Neo Kanjo Metal Koda Anklato joining in worship with you. We're doing this to save a heart. Don't miss out. See you Friday, 22nd November, Bantama Pentecost Church. God bless you. It was good, Kumasi Ase Mu Nsem. Listen, I can't wait for 22nd of November. I'm joining the Maestro Neo Okai to come worship with you. Remember,
22nd November, Bantama Pentecost Church. It's a Ase Mu Nsem, Neo Kanjo, Metal, Koda, Anklato joining in worship with you. We're doing this to save a heart. Don't miss out. See you Friday, 22nd November, Bantama Pentecost Church. God bless you. It was good, Kumasi Ase Mu Nsem. Listen, I can't wait. As 3220 83581 83582 83583 83584. Eja ogoro yenti we na ye da proso no. Didi kai mesre that they saw about the trial area for say me gina wa assembly me sign me cast my draw for race ni me de gina mu say assembly member na e bre no me de gina opoku agimai me ankasa that they saw about YF abriti and wing na me de gina e to mo de me na say me jai makoji sika ana mafiri amuno me nkoji obi asika omu amino mo pre no yin area for so obi akwakoji no agya me why before still maintain into hode edisi honum okay into you asemi na say amama kai abranti bi ne ya okumase na na ba akwe ne da no osresi sika ne friends okanto onmem bi kakrai to mo muti akotiala ade bi sa side no na omuni no na everybody mu ku school ade bi no na ba akwe ne etwempra no sense iska onmem bi kakrai wonmem se no na wonmem bi kakrai coins no na akura no gani akura boni today sense bapa no page coins na wuti bi coins ni nyina anu asa adi bi ton banku eni gani adua wo ade bi oba akwetufra akwetala oba soro no na no bi ton banku ni gorum wuti bi ji se sikari nyina coins ni osanji ni nyina ensende pan na ma amene ne papa ewo fie obi omunnim se saa suban na gane ne ewo mu enti se biza aba ne ma papa ba giso obedi wada nze se enye no kre but na akoda na akoye saa de no unnim umusa no akora bitima ka ji se ebi enye no kre madam fo no enne koda bi aba odi agro odi 6 ebeda no 9 etu maami ana papa obewa dwen se obi defend no for bubu ase no udi ni gwase ba we no eti ade na nipa enam no so ma ase ne ba ye no yenya onu wanu no asem ni musa ne se ebenya no eye no kre ana enye no kre mame fo ndo mitma ka se o we de ye fa ne se agro na ni die na mesi wesiwa so sana papa no de na dwe ye no bia sana na dwe be ye no ana nipa ebe na akwa be fa kira akwa akokogiji skebu no ne asem wo ma mi na wo ne papa na wo no unnim ho hwe so wo kofu ana ogwaji skan so from me church ma akokogiji skebu wona ye ko focus ya ebi ye omenya kwaduntu bi otwole bi me no mo enne mabo wani bia ba no ono komodin okoto do kron 150 pesos wato increment 50 pesos wato nchina 50 1 cd 3 cds okuru be ma bi no kwesere no de kokoto dwane man okoto bi akosi 20 Ghana that's bi oto bi juice food juice man na say bi drink man no ma o ma so o makono mu jimisam makono mu wakono no 50 Ghana 20 Ghana but onu koto aduane no koto wato 3 series pe 3 series ana to 3 series oba no oto dokro 150 pesos empuma 50 pesos entina 1 cedi emumunya obi a oyi no na mum obi a okuwuri maba o man ka koto aduane de bi a okoto bi a aduane bi man ni sa ma asa ne se bi okuse be nyado omudi ne se o ne be chewe be aduane papa wo jimi one catch we say if you oh sikala mo koto jani 50 ayama me de ana ka for 50 no former me na me fan to me for 10 bi 20 na fa so me bi fan to no no a chira be asi bi di pizza no a chira fried rice no a chira be aduane ani board ni abon di bebrebe ebi a so akokra woni jokoto na oto dokro na ini asi 3 series no ebi a so awianfo ba okoto dokro be 10 series jani 20 zamano no akobo ebo kese okoto ba ni na
Jimmy akotan baby papa ma kono mo no pa et wo kono mo na dia wo so papa ko me so bateneka kono mo wo na ka yo et se bi wonu ma ne na numa asem obeka no ebi papa ne tia e be tia bi papa na ko fa ko bodua no ebi a 5 6 ode ma wo 10 ode ma wo and ode ma wo e se nye ska bia wo but ebi a wonu ma asem wo kan no motia wo kan ya okoti ye no anu anamanda bodua edase eti e be sere yan twen nyame ya duma na wotwe na papa na ba maame no ba onfa oba ne enka ho fa abra na to screen no so no ne ho effect so ja onwe ye ono no sankora wo gudi agbo medi wokum sankora we gudi agbo maame ni plan on beso do wa tra wo so edi wo ja sankora we where go jimi so already ado anja botere ha dabi sankora we gudi agbo wuni sɛ musin kun kɔfɔm ɛwɔ ewiase mu ma yɛ pɛlɛpɛlɛfoɔ no ɔkɔdala sɛ hwɛ nkorɔm a ɛnyɛ ne pɛw wɔhwɛ nkorɔm paa wogya borɔ ɔbɛkum ɔwɔ stamina wopani wowɔ fosuɔ no nti sɛ yɛde yɛbi yɛdi stamina ayɛ mene yɛbi sɛ yɛmɔmrewa yɛmianu yɛmɔmrewa ɛti yɛsɛ yɛtimi nkɔhwee na ɔbɛhyɛ saa kɔda wɛsɛ no pɛnifoɔ kɔfa no dɔkɔhyɛ wɔ tɛ hwɛ ɛne bi na ɔkum papa bi wo papa yi wuni stamina ɔkɔda akɔrɛ so ana kukra ana akɔrɛ ndi ana akɔrɛ kakyɛ sɛ papa o de dana so tra so sɛ wɔ akɔrɛ tra no so no wɔde ne sɛ si papa ne ya the chest no ana ɔtino so na papa ne bɛ sɛ ɔkyɛ sɛ ɔwɔ de stamina sɛ o abɛ ana ne ke sɛ na yɛ den ɔna papa ne ya mo kyɛ wo gari wum ade aboa ne sɛ na fridge si ho no ya de odi ti ko wura fridge wo ko so obo so na se ka bukum problem fo kan peko e de ban so na ten ka ko assemble ma yo eni e je di assemble de so ba assemble ma yo kila wudi agura enko de so ba assemble mo o be wo so ma wa ka sa o njo di tiye fo ya ne o le tiye fo ai ma ye frogo muse mate medase o bajan na unu je ko we say school for no makoya na e mani bobra na for no kunse debo na for no kunse debo wo never know bayi we free baya maso e wura de nyame e duro ade no do rich am say we na bie do say ya da rade ase mulu ni kakra na on tra na fe ye ni komo Dr. Mponsa Magic wa na e 10 minutes e wie na fe ya fa afre for ewie no na yafa Dr. Mponsa Magic Dr. Mponsa Magic yare hodo na papa yi samakaza brochimem ene Ghana ha nyina na nse na wo abrochira oboa Germany for ni America for nya sam keto akra operation doctor din koma number ni 0545 919992 number na de 0545 919992 na oni Dr. Edi Nkomo owo ofim Tigo Junction hwa na be hu Dr. Mponsa fa number ni bi 0545 919992 number no okay number no okay 02785 and okay yem she 02 but your number dem say na bar na twere yem say we no use no sesi anti mum no use no sesi an but 02785 611 ebi 02785 611 and abroche for so number ni Obia wa bricho be free WhatsApp number we 0243 11 08 75 0243 11 08 75 and Ghana number ba konsoni 0501 0501 eno
eno yemfa no to ne use na ye kakra na use to na yemmo we no okay sa numbers we no nipa no France okay na me hwe number ni bi mpacho 0243 110875 0243 110875 Dr. Mponsa Magic eno ne number obetumi ajo mpacho doctor yentio sema kakra na afi yenhwe de wo me da se me di Dr. Mponsa obi biara o utie me Nhyira FM anasa wo hwe me wo YouTube ana Facebook e wo brochire nyina ese ma bia bi wo Holland ba bia e fre Obama anasa kindness e ho ene ye Obama kindness me wo Kaunod nketo no mu ena me wo eno nti se wo fre sa line na memo information se eye awo problem a obeba ha bagie adro diabetes ne ka nro de me di bi yaba pa e wo brochire na ne esanse enra eye where diabetes day no enanti meka ho asem kakra said ye be ya ansa na maka nipadua mu kru ho asem obi tie me enne osi number ayo obi tie me enne osi doctor mi obi a said ya matrasi yare mu ache no nti ama nne kura me ti bibia na mera ho minua saa na tie yare se ye ona unya ho adura obebre na yare bi wo ho a sede broni ye no ayese waye aduro no se ososo yare no so sede be ya obeto aduro forever broni ye aduro se yare no kwa hwan na beto na aduro no saa na broni ye aduro eno nti yare ahodo bebre wo ho a broni se enko na enso eko adia eye secret eye nimni obi se doctor diabetes na manya minya diabetes ache na kwanye fa so bai kra mentiasie menye obi a menom malt coke fanta ene ne keka ho menom saa ne ma bia na enso me wo diabetes minia enye malt ne coke ne fanta ne ma diabetes saa ne ma na bebre enima yese amanfo business hwe bibi wo ni padua no ma ye fra no pancreas sa wo pancreas eye normal untum nya diabetes e ma ne yie na sa wo pancreas ne ya wo hia asikyire mo e wo ni padua no na mo energy asikyire na manipa ahoden na se ebia na pancreas ne yare eno nti se wodidi a aduane no da ne asikyire a pancreas ne ntum mfa ne nya adwuma eno nti asikyire no bekwa akofa mogam eno ene ye kasa wo diabetes eno nti se wo ye obi a wotie me na wo diabetes ya hwehwe Dr. Mponsa na nyame adom ye beboa wo Kumasi Ashanti region ha nyina ye obabi ba akopɛ ye wo hwim Tigo Junction taxi rank wa wo hwim ukohwim ase a wayira meka ohwim Tigo Junction taxi rank wa Balkas road ohwim ena meka ho asem wo bi tie me na wo se doctor na oka kuro a ewo ni padua mu asem aja ekuro ewo ni padua mu ekum nipa sene yare ye to din se hepatitis B HIV nom because ekuro ba oni padua mu a ebetu obi wo ha ni tim bon kankanka okọ nipa mu a na ofere na okasa na ebon eye kuro na woni tim ebi wo ha na ade bi hunu ya ye fre ne tumo sa tumo na ehunu wo tim no eba na se sa paigu tim a efino ana se toxic sa na broni fre no efi na ewo utim no ema wo homi a na edescent ena eba wo ba ye betu ase West Africa nyina menam je ho award saa yare we ya mebodin obi nso ane de no wo ne nipadua no yam anansa ne chest no wo didi na aduane na ahye no so eno nti aduane no sei ewo ne mu enko ne yam yie na aduane na ahye ne bo na okọ hospital yeso wo indigestion ne digestive no yare wo didi aduane no ndagesi na aduane no hye ne bo na esei eno ti be 4 days aduane e wadi no ebi tubu yi ebeto ne menem eyesa na ebon no saa ne ma nyina oba ye betu ase eno nso ema halitosis kasa enka ewom ena wo be nso wa na ewo ne gam no odi ade hyem no yi a no hwia wote se bon ankasa enso ebi kura se si ya no didi ye eno nso ewo ho eno kura de enche kura ebe so simple kra eno ti so wo sa ha wo ya oba ye beboa wo eye kuro na wo utimu a ye beku na ma wo se obi nso wo ha na ne de ne konka se ye ne ya eye kuro na wo ho na chika se wo ho na chika se ye ne ya eye kuro na wom usisi na ye ya ekuro na wom ye kukuro no ma wa sa ha wo nyina etu obetwa Dr. Mponsa ma promise o se eye nyame a wo hira me no pa ye besa yare wo bi so se doctor me de
me was stomach ulcer me yam kro na wom titro pa mo asofo se wa ulcer mo tanya no ye friend peptic ulcer peptic ulcer aha sa mo mpadu ne e wasa wudidi me tie de ne number 1 aha wasa wudidi wan didi a wunyini nche nya adwuba no nko akiri ansa wo se won so dada enso na sa wo sanko sasa wundidi yie na ta me wasa wudidi do na te wose akwanchina nkofo problem sa nipa problem no solve man na okọ ọma biem na wo so chire kom na wo chire kom na wo benya osa na wo yire no ma na ebre e wasa wudidi yie na wutumunya ahoden na stomach ulcer no e free wo ma wo obi so tie me na wo se doctor me wo osteoarthritis spondylosis osteoporosis na chika se ne ntiri no nyina ekuro wom enu nti amano problems wo ba ye bebo no ya sa yare ma me chiro ye friend say Ashanti region nyina ye wo hwim Tigo Junction taxi rank wa ana wo ko Accra Womo te basim amanfo kra hwemo e wa Accra e wa live TV so enunti sa wo Accra ye was Spinters Bachona White House sa wo hwa na wo Koforidua East Regional ye wo babia e fro densu ano Water West last stop and ye wo densu ano Water West last stop e wo Koforidua ena bono ahafo sunwane ne ye wo balance no koto kronkwan no so balance ye se new via bi ho no opposite na Dr. Amponsa yewo wobi wo ho se ni nipadua mo hyehye no broni kasa bearing sensation sa yare wei eye acid bi na aba wo nipadua no eye wo bibia ye friend kidney no wodidi a eno na so ne so ache ama wo nipadua no so wo kidney no yare ananse kurobam na antumu anyi toxic ananse antumi anche anyi ne ye acid ananse yimawa anyonso na sa acid no ko wo nipadua no mu a na amakuro aba wo sister no mu nyina eno nti esanse kuro aba mu no nti oho ana ekuro no acid no ehyehye kuro no mu eno nti ube so ho hyehyew obi ba wo se doctor me otumu sa eye sa yare no e kidney no entum ntwe efinu yie emma wo doctor obi attest me number no over 027 85 99 611 027 85 99 611 ena 0243 11 08 eno dia abrochire phone emfre WhatsApp ano no betima frɛ WhatsApp sa abrochire wo fra memmo abrochire ho lie wo de bekọ akọji Wadru ewo ha okay 0243 11 08 so Holland ya ye wo Bama Cranes ho na mewo e na wo Belgium a ada se wo beba Holland ananse wo be sandu sika ne ye post wadru ama wo wo Germany a ye be ne sa Italy ye be ne sa France ba bia wo te se London no nyina mia me kwa wo mo ba ba se de mia kasa January na meba because I wanna badodo I wanna mintuminti ha enti ya na mo amutie mo amwo US nyina wo send sika e be send adro na Freeland France Holland ama enunti sa na ye no tie ye simple kura wo postu wo Ghana ha e check akra ba sa wo postu abrochire ho a simple 2-3 days na ni pano ne nsaka enti mo amhwe me wo abrochire nyina mo mfrɛ me sa number ya me de tu dwai 0243 110875 0243 110875 ena obi nso wo ho a wo se doctor awo problem kura na ma de bia me call Holland ya ade a sa ade no na lady Miami fiewura sadia esi ya kura wo hwe me sesi live na YouTube na ya declare se onwo yes ye be na wodie nyina because fibroid ase na wodie Nhyira nkanya nkopon di na wa wo nkwala miensa o mo wo mi phone so hasisi the doctor obi a ope ba memfa bi mra ba ma na wo nyame wa ma me ho tumi doctor memfa bi mra jimidi
busa Nhyira ha dada okay oh say me nyum okay na wo bi so etie me na wo se wo ko tie fi moja to America bra na problem so okay na wo bi so se mani so chine me doctor me nante kakra na mabre me ye bibi kakra mabre wo BP wo soro ekuro won ntini nom entini no mu asisi BP nya yare eno na me kan na bi nti ase BP nya yare nso ya ye ho aduru na eti ate saa ne se ansa na BP be kwaso na bibi asi e wo nipadua nom akoma na ho odi sa entumu nche blood no mani padua no nyina eno ti akoma no che blood na enso ekobasa obi pi be kwosoro wutie me ne oba ye be kolete wakoma ama wakoma ho aye den na sa akoma no ye den yi a oba ebe ma yare BP no nyina akofom kama ama wonso wanya ofa ahodi obi biara wutie me ne untumo na woda na wo ani gina so sori a wonda biem obi wa no anemia na blood no esote wo ba ye beboa wo na yasa yare stroke yare na achewa tutu amika hwe machira kwan eno na ma ye to me di magic ai papa oti wedi o hu bi bebu na na je ni sa yare no na ya me yide madan magic me yide madan no nyame ama me hu to me eti yare no obi ho a obi kura trans be se 17-20 years me tubuma na 30 minutes and the Maya told me Dr. Amponsa magic. Okay. I be draw the number 1 magic. Mishra so. Yeah, that's it. Dr. Amponsa, but your doctor number the beam na yemfa emrena asunti number the beam. Mate maminsi number no so Emma at for. Okay. Yeah, we washim Tigo Junction. Taxi rank wa. Tigo Junction. Taxi rank wa. Okay. And abrochiri so Holland ya Obama Cranes and answer Bama Kaunod. Etenten no nketo anu mu a na mewo eno so ofre me so numbers ya me de tudwai ofra ye be mo direction na wabeji adru wo be frɛ 0243 11 08 75 0243 11 08 75 027 85 99 611 027 85 99 611 yare amenya ho aduru anecho okay echo de wo bi amintumo mo awo ena mo apart from cho yare biara ekuti onipaduam no oba Dr. Amponsa mebo mema ho de de just one day okay yare biara oji mi dia no doctor adi ba ya mema ho de obi wo ho kama pa ene o nkosa akwa because said the AK47 ya boss dey from we buy ene no so ya ntwese ene ka don rich kan you be the dama papa me na me samra ne ya ogidi abra onyi ni afa ya de Dr. Amponsa magic ogidi abra se onobre echebende wow the magic man ogidi abra onyi ni afa ya de ofika fra Dr. Amponsa magic no Holland for mode munim se wo ye dwuma wo gidigidi enya agro kra inshallah doctor amen me omo epeba bebre beba amen na ene say me de bi simanim dia ene doctor ene ka ba judi eno so de me man nche achepa 3 months obi hunu bi jimedi de radiasi etie for high 104.5 FM we Ase Mu Nsem Friday edition hosting by your man evangelist Michael Entry aka Condemn aka atiatia fo nyina ye be conference me say mani abro eno obi bi sa me pacho an me sum ewo fire word ministry me o maso asori am dan no pitch number 2 sana me kan no pitch number 2 fire word ministry number nam de ma obetun afre na open chire Muhammad am 0242836029 me number no 0242836029 836-029. Pastor Condemn, praise God. I am Elder Anno of COP in Kranza Achama. I feel the program. I'll visit you one day. Greetings to all your panel. Okay, yes, so yeah, as a papa, Eda. Everybody saw Nanamu go filling station ewo maxima Nanamu and so or share life Nana everybody encounter pa afi eye obra
beauty clinic yenu aba the Kenneth Benedicta yenu ane wo obra program so no ne salon so na to din obra beauty clinic wo maxima ya ene wo mama mo aye fe hwa ho se o de me kotra o yimi tri bubu so fe me ba ya rose mo say na ko dem wo aye say yes obra beauty clinic ena mama ho aye fe sa erade insha on pa me pa cho number ni 03 me pa cho da bi wo number ye de fa call ena me be kenken mo hwe na mo mra na mfuma dwen kire mra 03220 83581 83582 83583 83584 yankofa course kakra. Hello, good evening. Condemn. Yes, oh. Good evening. Hey, you're so much. Din baby, I'll cast free. I'm a din the attending to wash I won't. Yenti from was attending. Hey, Condemn, Kalana, them who know I come present me whom Yama and number me and I'm then come on. Oh, attending. I dear man, so about so any abridging now, so Matty, you're going away. As a man who say we're in unity. Hello. Attending, yeah, dear. Ana mama me kan say me de me hu sa semna han kasa no bi pa wo sana me hu bi yate ene ye betwe efiada na papa ne baadi wo mu bi e be dedi. Hello, good evening. Pacho appears me ka sante be kwai pacho twabidi ni good news so mu chae pa pacho yenti we ya no sha no eduma pa na condemn aka me ka je open no onye to boase e wum se ntena no asem de na se mamna sam no adisa sa no woka na se bia o mani ska bi to ni na o papa so bi papa pen ma wadu se na go fa kura to ho se dia so ha mamne ayi no bi di se sa papa no won sai eduabo no adoso dodo yen sa cha ya jine wa na aka se ai boni mi na me yebim yen sa cha ya dwi nyame asem tema sa cha. Hello, okay, for hello, good evening. Condemn. Yes, sir. Kasa fili en council time mampo na ma. Hey, be ma na ho ye de. Me ada wo na ho ye. So ho ye. Nyame ado me ho ye enti on free mampo. Condemn. Nhyira FM. Ya se bi do dia pa wa baba we ya. Obo TV so kama we pa na wo se 71 years na ade. Ah, pa ma wa fa si kwa ma de. Ah, City boy so watch me live why are there pa City boy won ma se me chia mu nyina mo se mo hwe me live already. So hello, good evening. Condemn. Yes, sir. City boy me na me da. Hey, una da so no be ma ba what to say. Me ye ho de se be wi se mo ba no. Ye de nyame ase tie we. Chene na je ne yire ne ma. Anene yire ne ma Anastasia. Anastasia o ba bra o bre pa. Za oh, mina na je me pa chama me chan na nyimre ko bi juma so wa kira me chia no share Condemn ore baba ya wa jambore me bra o pa semre ma wi amo so bi antuma na ma do me na so west share papa no nyame se nka no kore wa nyini e wo se onya abotre wo ho 76 years e wo high akuna so 20 years and won ka so wo pe amane nana ona ne ba bi mum ye ne ye ne be ya agene aso no amu pa de I can't think man. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening, Condemn. Pacho di baby o kase free. From Charles Condemn kase free kutwi. Pacho into free kutwi Charles. Ya me nim nukurani. Senya mo nyina modi kaka no. Senya echebia no. Ye twintwen so. Na mum se tesa so ampa dia. Ye papa ne esire no. One sakira na juna sana na ochese na edu na wo se ntesa na ye ma mani ye papa no so kegu no so dia ye siram so na ochese ne omo me person papa bi nkan kire ehetiefo na nyina ye hu asem no ni fa bi o sakira juna sana na ochese na edu akasa ma asem no kwa mis wakase ye wati ready shout na kwasi wo ebukom South Africa junior Condemn papa no ye chia mo pa Angel Dominion International Church Simen Kancho Prophet Joseph Mensah akwapa no kwafo papa wona the Bible ye hwe mu pacho me fa course no you know me from my cat this time dey me fa course am mammo mre mammo hu se mo ho atom panti wontwen Prophet Joseph Mensah Simen Kancho se wufu mu ofie ni pe wu totontoton bra onyin from aware mu nsembra wo peba obeya obema onya bisa na opa kontu nso obebo obi otu kwaya akobra dos no do oba
obetuma ni nyina free oil bi abadwa so angel protection oil Psalm 91 Psalm 23 okenka gu so no emprenson oboa wisu a na akọ anim no na bibia ye fa eno ana mebra twum kosi twum wo kosi twum bari ma obeton kai obekwa run about bekwa my zikri ko ha oni dwo se ni di hwe anim kosi eno ana kosi bi bodwuma nya asam kitokra kosi mi chawati eni nti bomode ene hu prophet Joseph Mensa na on fa Psalm 23 entimi enye dwuma enfama Nhyira FM security checkpoint to Benya Central Market main gate so ame phone mu wa obebi stars of mame okanya me aso be mo bi fun so reputa nim be mo bi stars of mame asafon so ready heba na afi master red and so betu enye bi was it Germany and America mem baby up baby betu enye bi me ka say prophet Joseph Mensa ye adwuma wo me ahodo Accra Amasama Stadium Junction obe hu Kumasi etimetin Bola Junction hwa na obe hu papa sana nkoko Trado Salvation School obe hu papa prophet Joseph Mensa number ni nkomo 0554 Prophet Joseph Mensa 477 Prophet Joseph Mensa 959 Prophet Joseph Mensa 0554 Prophet 477 Prophet 959 Prophet nani nkomo na bibia entumye kama sana Amazing Trading Foundation semen kan chose program no guso den anya asam keto akra Amazing Trading Foundation onyema o che dos biofield digester toilet 3D expose o chere 3D epoxy tiles no 3D epoxy tiles what afi 3D wallpaper installation o chere ba soap o yen wadwuma liquid soap o yen wadwuma sana cake soap afi alata shower gel liquid soap washing powder obolo soap and afi brown sugar and the kaka ho nyina ni nyina o chere o se bomodin se o person nyansa no dwuma o de 2 days pe nemu e mo nya certificate t-shirt and tools a opon ho a o de be ya dwuma frɛ Amazing Trading Foundation and woman in common number is 0244 87 0244879355 0244879355 Amazing Training Foundation no akanya won ho anya asem keto ase bomode ne bra won kire won sanu djuma na so nya djuma papa ye de abobra power specialist heba clinic enu adua ya asem kan so de hamama esayare enu adua ya wo enu adua ya power specialist odo ni kire mu aton so fe yase oni Jesbo filling station ne di hwe ni mu yare bai hepatitis B kokra also eko infertility ba on wana be mo diabetes sexual weakness blood pressure wokuku no otu ase am wakọ ni nti no de jirikajiridi aba memedro na be ma wonyina waso awade na obetima yusu bi from fedu watwe ko are de aboa jirikajiri dwuma zampa tedua ma ye den from gina woto anya agrokra no difference jetua to wo de no sa no de wade enso edi aba eno so watudin cough care heba mesha eno so etu ewase ba bi etu no bi akwa ma ne ubenya ni papa pai bi etu na ne number ni efre ne ni nkomo ewo atonsu fe yase just pro filling station 0244544422 0244544422 ne ma me ni nkomo Kennedy digital satellite semen kan cho Kennedy bronyensi o se Christmas promotion o de about so wow Christmas promotion ni fofole o se obetimanya 32 inches TV akase boyi no 32 inches no wate so kra was 600 Ghana cedis 40 inches wate so 899 Ghana cedis and of 43 inches no so the aba 1099 Ghana cedis kwa eno na nche wode sewing machine brand new wade aba fupondo machine wode aba afa open laptop bibia ton fa edem niam home theater nyina Kennedy digital satellite wasem kan cho say family plaza edum first floor store number 2122 na abenya no sana patas so adum house on police depot no eben but modern na Kennedy ni nkomo oye adwuma wakatua fa controller department nko ade ene obetimi afiri niam bosu so na otutu kakra so wakatua fa controller nko ade phone number 0244 385-128 0244-385-128 nani Kennedy ni nkomo nyadua heba center nyadua heba center semen kancho wode nyadua heba meshade aba malaria area oboa we tuase wonu so appetite didi a wonte de oboa nyadua heba mesha enonoma ma appetite am wodi dia mo zampa wato se pa o se body pain bia general body pain oboa etuase nyadua heba mesha oboa ono an gina so abronyi
yɛde die wodidi na wonom na ɛsiesie wo nipadua frɛ na doctor ni nkɔmmɔ 0558 56589 ana 0270 147669 0270 1441 rather 0270 417669 0270417669 nyedua na ne nkɔmɔ ne bia ntimi enkoso kama Amazing Trading Foundation ɛsɛ menka nkyerɛ so wasa kanya no ho biem sɛ mekan no sɛ eniama ni nyinaa adeɛ bi apɛ sɛ wosua yɛ bia no ɔso ba obetuma atwa ma onya wonsa no adwuma enti ɔyɛ bibi te sɛ spring roll cake making afe deco oye ho adwuma chocolate bread oye banana bread oye short bread and so oye chips oye ho adwuma bar soap oye cake soap oye alata shower gel liquid soap ahodo nyina washing powder obolo soap ni nyina wo so oye wo se men kan to say wo pese wo sua ne mama bobo so nyina fe number 0244 858110 0244 858110 nene ono intimisha Ghana Job Fair 2019 Ghana Job Fair 2019 Kumasi edition enya sem keto akra eye Ghana for ni Germany for na ko ho abom mo ye dwumaku bi mo ka ho abom a omo boa na watimi anya ensanu dwuma na program a obeye ano odi utimi ko bi beboa pa mo nya ntete ye beboa ma so abrabo etima ye mre ede ama wato din se Ghana Job Fair a ohini pe biara a wo sisu abrabo pe so wakosuko ba obetumi abo na dwuma de na e ba so Kumasi ya eye November bosu ye wo mu ye deto so do no nso eye 27th November 2019 27th November 2019 ya na e ba so baby a dwumadi ne bas Golden Bean Hotel Kumasi from 9 a.m. to 5 p.m. Tenio Golden Bean I wo Kumasi I want to run about to ya Golden Bean I want to dwumadi ne baso anopa no nkon pepepe kosi anwumre nunum Ghana Job Fair na ye de bro bomodi ane phone echem 27th November ya na bibia ntumi enye kama yemfa afrefo kakra. Hello, good evening. Good evening. Hello. Good evening. Hey, why in the juice? Oh, why information center Jamasi to share for your life. Center. And it's now. Now, no boy means that Macasi continue. No one else about what can you feel? And I would drink. Happy birthday, Pa. And I was so happy birthday. Oh, mo black condemn. Macasi continue. Never means that. Condemn Yanko for Islam watch it. Sounds so. Na akola ewo se me se senye ma so eda no so sesi ya enkan ne message ya ubenya wo mo pe no bebre na sam keto akra no ho fe too much wo mo abegu ha se ma fa ne life njo mo abegu ha e hwe akola no se bebre we de e besre papa no mra na ansana ba mo bombu bia metu ameto me da se ya mi stop. Hello, good evening. Agarina se enka matafu ya huwa dimo ya da wase pa Amos airport from about no do juma Amos mpacho yenti we ensam ha pa papa prince mi kan kwaji bia so chopa papa me ra ho ana se bika fa papa na mi se nka na ko o bi de no de to de fo at next pa. Oh, Amos Kafra Rock Clinic some control say what the rock what the Ven capsules the about Ven capsules VENE Ven capsules a board to make gidigidi agro cra say junso me yare bia what junso ne meye so kuku junso ne fite bi de children so junso emu oti ya wo sebu be me ma Ven capsules VENE wo boa oso ba junso afili sa na ma no so siesia imfie wo ma watwa yopo kama afu be ma bana yire wo sampa nkani wo bibia kama bia na nka wo aboa twehwenu ra wa na na kosi kan se be bia ya adwuma be safo yini to no okro no wesi obi ma de cha ko ma wate so sisi yimfie ne wonya fere be ma ba watumi abodwuma amanso nya mfa so bu akonim de ode ababim no o se we de emema de oto di mpakum wasi nkokora mpo na kasa wasi na mimpo mini na mrantie na me akokora kora metima ko 3 rounds na mrantie pakum bodwuma anya sem to be eto no bi akwa unsa ebetumi aka bi frɛ doctor ni nkomo 0244 183 2022
230 0244 183 230 and 0248 885040 0248 885040 Agbebe Heba Center Semen Kancho so the mono soap mono cream de aba enya sam keto akro boy djuma unya soap ni dware na de cream is south so ni pedwana e kama oba we de be sokosoko chen kama be ma ba wonpa ni age o isa crown for from moton ni nya e mona soap cruising ni juba ni nantetare apropos ni ni tuase am wetuma ko anim nti Agbebe Heba Center Semen Kancho say yare bia da so bia da bobe tuase de amount diabetes wo tu hypertension ko stroke mark or satire for skin rashes na afikoko yare ne de akanya so ba prostate yare no boa wo tuase na oyi if you am wetin obema tuma ya adwuma yi power abrabom fo ni kire mu wo adakwa jaachi kwamu ahimfie opposite ya akomase kwa so adwoso kwa so a na ne Agbebe fo eni nkomo o se menkan kire wo se enkan so wo so tum last stop on so betumi wo fe doctor ni nkomo 0550 0550 677681 0550 677681 nani Agbebe eni enkomo yemfa ebi kakra. Hello Kwande. Yes sir. Ofa ni ofensa de kakwa. Ofa mpacho wo ye de. Yo yes papa. De radio so fa enti we. Kwande ana kwa se mpapa ya se mu di se no crank da ya nwa kakra. Opendi since you do so no di nka ko fa kwala sinti adunu so pe no. Nka ko bu bia de be ha. Ni se ebi ana enti eyesa nti ebe twefia papa ne ba ni dohu Jesus ade bode ho na ebi hu Jesus ade bode ho ba fa nyame nsa otesitum enrich tomato mix semen kancho say obomode akanya oba na okosuku na manadwene ma biatime hu ma yie ba enti eno na ene ode ye aduane ma mofra nyina di tesitum enrich tomato mix oboa okodwomu abisa opeso ye jorofa papa ni ba ye ko kama enso to taste ni taste enwanu no ahye mu be bomode na hwe bi omo ye twa ba mo de ni tesitum bomode a Dr. Mensa ye back ni semen kancho say o sinka ma mo yare bi de o de ane so de yare fo beba odem home clinic aba o se bibi yare no ntimi ma afre no nankasa beba na wabesa na yare wo fie kama eno ye ho adwuma o twa scan wo ho laboratory services wo ye physiotherapy wo bi wo ho bomode ane bra na Dr. Emedi Nkomo doctors men kancho say yare ben stroke yare hepatitis B diabetes so obi nwa na oboa koko yare fibroid o tuase kra bomodin watene nkwabam Ghana ha ba bi ho kaso a odu ho Madina odu ho kofuriduan so ho sunwa na benya na takwa so benya na sehwi dwinase main marketing one adum costo any day emehwe ni mu wasem nka je so adwuma se dwada no wie ne memenda no pa nso pepepe na kusi nwumre no nsia bomoden na ene Dr. Mensa eni nkomo 0245 958 768 0245 958 768 and 0209 500273 na ne Dr. eni nkomo kotwi Guinness Depot ha na benya no eboase kwantempon ya so na be Dr. Mensa Franco Trading Enterprise men control say akanya na ho Franco de obi anim say mobile phone pa de oboa Samsung Nokia itel Tecno Infinix Huawei any iCatel Estage ni nyina ho de wo ade bia wo pebia home theaters ni nyina ho na oton pen drives hardwares any can say smart watches car charges phone cases ni nyina ho protectors ni nyina ho power bank obenya bi afi cables ahodo wifi ni modem ni nyina bia no boga Franco ene de aba wo se adum on the Babu Bazaar building no and emuna wo adjacent Ejaba house okay edum next to YF office ubenya edum opposite me kom ubenya edum opposite Prudential Bank edum opposite Kofor Clinic ni nyina abenya Boga Franco Feno ni nkomo 0245 316 969 0245 316 969 afi na dom farmer pharmacy and heba semen control say or the nafa XV capsules de aba mema edru and ma edru esisi ahimfie e ma ho twa kama ma bema no da ufili kama bema so sisi obema no ma dwunso wonya de sa na paso bo adwuma utimi bo adwuma so wo problem odwunso ma aboa wonya nafa XV capsules e bebo oba sisi ahimfie kama wona na napa bitters and capsules de aba boa ebusu immune system no ma no kutia yare wa bia blood pressure tuase kra sa na obia
srade nso wo ni pedua bebre na reduce no mo e ma otiminya normal body timiya adwuma ma ne boa o de nafa lady cleaner ba twa mfio yo po ba o de no o se kenje heba mrum benya bi dane heba asta benya bi sana frediments ke o benya bi heba nso fumaso taxi station wa obetumi afre number is 0268 229 862 and 0240 981 592 0240 981 592 nene no eni nkomo na bibia entumi enye kama me fefo be nu penka wona fe ento adwumade ne so. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Odin baby akasa free. Me dey ya kona do me kasa free dance for me na. Ya mpacho yente on free from na. Papa ne ma enti mi kan me bia e be twen se papa ne ba. Na me ya me because na ka me ho se asem nye na course. O hwia akoso ache almost 5 years ni. Enti ni papa ne ba be hu de ni kwa wom. Enti ma me de onu sa udi kan akoso na woni bim. On fashion adwum. Na me ko na me che atani ata. Ye da sepa e fa do twato agozi. Hello, good evening. Good evening. Yeah, be line no. Hello, good evening. Condemn. Yes, sir. Maju. Over Bruffin. Jump for Bruffin. Yeah, over Bruffin, Pacho. Me don't confuse me. You about my grief. I need to do some more hamburger with you life. Me don't want to power over. Condemn. Over. Yeah. Papa is wrong. The Bibia, oh dear, minimum your wife, Henny, your Jatu, your Colonel. So, that's it. What bad as a seminar uncle, yeah, with the Yame, a bit me committee Jamai, and a wife, a seminar mine. So, if I channel, you do what? Yeah, that's a champ of Bruffin. Yeah, that's it. Pass also, Odiaba. Yeah, Quakus one after you, we are added the trust in our Eddie Amamu. Now, Udo, we are near the count. Now, yeah, quitting. Condemn. Nyame do say National Gospel Music Awards on the account was yeah. Na say the ohu nyina ene say akwanya na saba enti we adwumtini mi say menwom ne say kwam bia so benya nomination. Yeah. Menwom no me dey akotum da kra hwe say nomination befa no. Na makoji awards no. Dey aba. Na adanyam ahye nyame animunyam. Na em say adwomtofo ne twen se bebie kwa to no bia de nwomo kire se wono onimnwom to deserve se ebona baso akwa ne dawo nti akoso we so a chese ya yegusu a eye na eni se akwanya na ba tu adwumtuni a bomodia se wonwom bi edema ana videos bi edema chese ampa onimnwom to onimnwom twere ana se we producer papa a ho ya dia Bomodia na call NGMA, Michelle National Gospel Music Awards, official website, and www.ngmagh.com. Mrs. Subiu, www.ngmagh.com. Na odo nyom no e de afa ho wa submit ho. Ai chesa ampa mpanyifo ba hwem ni ahwe se enyom no e deserve award a ne de amount. Na ubetimi so afre 0242 828058 0242 828058 na wa frem panyimfo ebeche omu eye na National Gospel Music Awards ayede ebremu wona waso yasene ebi ene Denny Hydro Drill womo HS bra ti se womo de abefu kwantempo efaso etu eniema anase etu borehole womo eye si bohu pa ni en si fama de anase entuni ensi edan si su kama ne mflu mfa machine tum na wa akohwe ode na wo fie na akohwe omo de omo betu ma na tum se ode ne de se bia ese bonka no ode na nkoye omo betu de kama Denny Hydro Drill ombe boa ma wo nsuo sam nyina adayi kama ne de polytank de asiso e de amount nsuo mu kroje de nya de obo no mama aboa fonforo nchinchin bia ne yetu de ama wo mpode na ope na wo chese ope so mbetu nsuo mu a ko to forms no bi ewo edum omo be Vodafone office
anase ukoma so ye deni hydro drill womo ewo aye atwuma brofedu. Our number is 0242 142 739 na no makasa Indostar face pack powder and so womo ede aba na se unya bia na se wode boni pedua mu a obi a sabi pimples wo anim pa mansanka Indostar face pack powder ibi ebebo am onim ate ya na wanim tuntuntum bi sisi wo ni nyina black spot ebe yi afri ho no kra ama hoto aba na ufansu kakra na fa wode powder kakra fa na de afa wanim be 1 minute echi na fe wahohuru wanim be se tun sa kra foforo to ho no tun na chese bibia e kama upe bia to akomase a mo amopedo so po mo 0200 936642 na no makasa sans sack sewage wo mo so se yancho se sisi wo mo na aba ama se eba ne se nyamien nyina ho ne nchecha manfo kwa fa so ye modern day biodigester ibia wo mu nim ye forever manhole wo mu echese brane enche se de ye no practicals je more training kama ama bibia koso kama ede amount 3D epoxy any 3D wall mural 3D ceiling mural ni nyina so omo be chi obi 3D wallpaper ni nyina no ba be chi 300 Ghana cedis pen wo je wo afiade bosumi December yi ai besim ne de tosun nsia ko sine de tosun so na afi ne de tosun ngotwe enyina mu December ya mu Fox FM animu ho a ano chese wo mu edi dwumadie ifra na pa no nsia ko sie nyimre no nsia nti upemu nchimu ano afre na 0206910035 na woni mpanyimfo atwetwe enkomo bibia be fine challenge njale ko ensakroje wodwa so abusia opensa papa ensa mefacho wonumu a wuti enya wo ya ensa wonumu otum say yes menom nsa enum nsa na we de eyensa kan eno ene challenge ginger liquor ye de atadwe akakaduru na ayo nti wonum ema wuti empapa de biara da obenum na afi bibia de na kwam kama ama wanka so nsa papa ni atadwe ewo mu akakaduru wum nti wonum a bibia eda na kwam na o ma aka ni nyina beto no o mo tsusu akeke ene de free eye Charlie for uko buy be a tonsa obenya bi anase ubeko wo maso Kems Multi Beverages Limited wo mo ewa atunsu na hinso atunsu Ramzia enche hwa ana wo mo ewo anase obefre 0246955678 0246955678 na wo ne wo no mo atwetwe enkomo Currency Ventures wo madaroma kafra omo na akwakofa Zahara man capsules ediaba bema uhia se unya bia bebo papa na ama bema ye no SP esita eno achi se unya bia bebo ama bema sabi usisi ne ya oya ni nyina bekwa ma afu usisi mu edin na otumi adwam dwuma wo mpamu eyiye na bibia be fine eno achi wakofa Zahara mixture ne Zahara G capsules ediaba eno de enam yade bia no eyi efiri ho emani pedua no eye kama na oba wa himfie ho achi na ba ema no so de ho achi na mudisi ani a achi to achi na ne tight pa na mukuremu opebi ata ukọ eye pharmacy herbal shops bia be wa ebuso ana be 0246348334 02468334 0246348334 na mpanyimfo atwetwe enkommo se bia wo ye obi a wo ton paboa ana slippers slippers papa ewo krum ha na se wankwa nkotu ni be papa beton a unya mfaso da baby ba ko pe ana ye kamfo ede amawo ene se udwani echire baby ba ko e friend se Buy Impact Ghana Limited wo makofa slippers e madie ye papa e de abadwa so nti se unya bisa no a uton a abo chese on kwanyere so se uton abofo
papa nti so be gem na akɔntem na onyamfaso no na osika no so dem bia na run business e de ma wo sizes bia open no eno nso so obenya bi oba occasion bia mpabo apese o hye bia no slippers bia no obenya de free bath impex GH limited and Ghana limited obenya bi e won ma so ye ko Roman Hela mattress house wo mo ben resurrection power expectation ministry obenya bi ato dodo na anaso be freba e wo 0591 102209 0591 102209 na no makasa na konfo ye bi asuo kwabre suje situmi kanabra na omwo usika sem nkoyi wadwuma sem nkoyi nkrata asem ayesrepe wokɔ a ɔbɛboa wo peska ye adwuma ɔbɛboa de dekranti abodua bia ntimi nana ye bi so bra ɔbɛdane simple e de amount afi opɛ sika ana kontusem nkrata asem ni nyina wa yɛ enko bra yɛbɛma bibi ama ubunse bibi ewo wiase ampa nana ye bi wa agona asaman na abafoka okumase a Dr. Mensa anase KO anase wo korongo mpatamu wuduru giso anu wasi oso hwe agona samaika obenya bi na oduani achim na ye bi number ni eji na freno 0243 1345 35 0243 1345 35 na ne nana ye bi akasa WhatsApp number na ebia wo abrochi mfancheme neze mikasa me brepa mfancheme sahane beba WhatsApp no 0557 667 510 0557 667 510 nana yebi ne telephone number abetima friend no Gifas Health Company Limited woman akofa Gifas Mixture edia be friend papa gonorrhea syphilis kikae ni nyina ebetu afri hodon be ma de boss wasisi ana wagemu ebeboa mo ni nyina agyan wakofa Gifas P capsules dia buy friend no pim na ko wanim eno so ye ma be ma gina so nwensin ye tewo ntia sa man na utintan kizemu ayedin obaby ansa na ope ko pe Gifas P capsules na pim ko wanim ukof heba shop bia ebosu na mo pendoso pu na kokolina keba wo Ashtown sewa heba ewo Asante Bampon ana se obefre 0203 689 888 0203 689 888 now nena kasa Gifas ye bonumra ne se papa dia aka ne ye osofo Asante eye na duro dia badwa so ye frɛ ne se AK47 eno na bema bi ehia bi oba adwuma chiche oyewie no de o head di ka chiche ma adwuma mafo no na obi akonom ye condemn num bi producer num bi kufijima num bi obi a num bi nti ye nyina ye num ye ne age atum se duro ne ye duro ya swahwe ye de ya di mu a ye papa num bi na be boa pa AK47 Tima ya ato upe bia no afro so for Asante the number no so fatuja 0241 84 74 83 0241 84 74 83 baby obia opese de man no se o abrochire so Ghana baby obia wo no FM opposite Sabatima Akabi Asante Nhyira FM opposite ya provision aid boutique na wo no na no problem cause ebre mi anu ngozi boutique na wo Nhyira FM opposite na boutique na Nhyira FM hwe ni mu pepe number no 0241 84 74 83 0241 84 7483 AK47. That's right. AK47. Mema de entrance man tete wabrabo na de bia ye nye wani hwani. Pedropa panso ne AK47. That's right. Eya bibidro ye fa hwe frame. AK47. 0241. Okay. 84 74 83. Medase. Nyame sta pa international power pressure posimen kan cho prophet council Jemfi power man ye bono emrane osimen kan sem ti awan kire o se wo ha
amane afa hu prophet baako pe prophet council Jemfi the power man Ponten government hospital na chire ho a and wo fiada na kwada bia na trans year council o ha wo nyina fa ko the bible yen hwem kan de wo nyina de akire no you how ne fro na watumi ato ba modern aso ne prophet council Jemfi the power man be din komo number ni 0500 550222 0500 550222 and answer 0243 999796 0243 999796 and a prophet council Jemfi din komo Nesbin mofra edru no ayensusu no abadwa so pa mofra no panyifo nyina Nesbin oboa utimi nya bia wono mo sese ni pedua bia de abohyeso to abofro tentensuo to ni nyina ne senso na bayam Nesbin and ye di tu ase NS chemist na de abaso ye bia be ko bia to no bia so pen Nesbin eno ye di tu susu na ase ama otima ko ni mu kra modern na hwe bi Jokad Farmer Limited semen kan so mo de Brenex and Brenex syrup and kidney syrup de aba Brenex syrup and kidney syrup na djuma ye se biem of fragile mo boa brains e biem of fragile kra krokos kwa woni ma de no bo mo de na hwe man o man Brenex syrup no ma wodi se ne brain mo be bia nkasa na e bie na dwuma ni tini sua de twa so be di first second third up to fifth dia ne de aso benya Brenex syrup and kidney syrup de amano etumi aboa mo atimi akoni ni kra se baby to eno bia wo mamu bia be ko bia benya Brenex syrup and kidney syrup ato ho na de aboabo fran ma netima ko no se hwe sa abofran nya mfihia bosumi nsia ekosi mfie dumienu na abofran betumi anom sa edroi ebi obeso no doctor edin komo abomodin ne phone number 0244 560296 0244 560296 na one doctor ankasa na do opetu bia na yetimi edi amount Kumasi worship no baso Nhyira FM ne Love FM Jina so gidigidi anya asem keto akwa di Kumasi worship de bro na anyum to fo eba anya asem keto Kumasi worship be condemn live aboniya me na me nye biem onyame asem nti enadia masachira Yesu benti mu mayesachro eda no bibi be so obomodi an bra na be hwe de ekoso Kumasi worship new Okan and friends new Okan and friends bomodia edi nyumuto ka ebe hihye so enya asem keto akra me ka wo say dwumadi ba so eye enne na wotwe 22nd November 2019 Friday ebe ya 22nd November 2019 dwumadi de ba so Church of Pentecost 1880 Temple Bantama time ni yes no sia pepe sharp na ye wo o se upase onya advance take it 30 series advance take it 30 series nemo upase da no to the gate na no dia 40 series bomodi na branch FM before dia na obetumi abomodi ase obetu na montentententem ya wonya wode na otimi akọ ni mukra Kumasi worship eja etuato enye asem keto akra na mefa atiefo nso adwenche kakra bia kawansa sofo ma me mfa wode ne kakra kan na afi mentumi enko mani wi ana mafa adwenche kakra okay sofo santi enti ode ne no be na dia be so me dia be so AK47 ye mema adru bema bia osusu se waye mre e wompem tie se de AK47 aduma eye onumu a etretre entini mu ememogya di afurusane ye ema bema ye bema enye dru a aphrodisia bia wom da bi eya bibiduro kan masaka tro se emema bebre honomu a no mu wo e de pressure dru a de aba no onum ye no pa mino nyumre ya to din se KTK e pressure dru obema bia o pressure bia no mogya no entibi ni afurusane ye okuma ni entibi moyi habama ane ade ayesa ne mani nyinara mesra obomodin se obefre number we 0241 847483 0241 847483 eni Nhyira FM ene di anim hwepe boutique na wo no no eho pepepe na abenya bi me say AK47 entrase enkoto eduro bia ema ekire nkofa ha onfa mrew eya bibiduro kan ye di nua hini enua bra ene duana nkasa ene de aye ene aye ne capsules nso na de aye de amaw number ko a wo betumi hu say yes wanu maduro eya dura ubon say omo no kwa no so be di adanse a wonu ma etimi say yu yam na ma bibia
kama pa nti bomodin so benum AK47 number no 0241 84 74 83 0241 akwawe pa 84 83 that is AK47 also fast radisha akwawe wo onwale wo ye kedra na ojeje ho na ye bi enti oni enko aro yi mi frem mu dabi mi yi usafe na we kasa kwasi aye makosi de okay nyina na nan makosi de ye di yede no ayo so no ane ebesom emo yede ebe ka no kura kwasu owu kwasi de wo bia amra okay wo bia amra yo ba ho adwuma ne ye yo mfamra ko ba so nya fe na abetu ataku ana atu asempo free wo bia amra do ma hoda soso wo ba shrap kakra chonsem kakra be jere bobo ano ane nso de abetu amframaka wo bia amra aye hunu sampa bibi wo baby adrobi anka dem number ne yenko 0243 13 45 35 0243 13 45 35 ye bi no man ko siara ya de mono poso ajwa ya so tena se akosi de wotena se me sama if you ya de benyina che ye de benyina che ro be wontam ye nyanwu ye twintwam ko de na o ye de ba wie ye Nhyira urade pressure ne so pressure no so rough de be wie urade de wase se wo hu ye bobo na adwumadie nyina chi boni bia nka ye na egina ye na so asedan kan odi mu ye koni achia odifo mark wasu abo asu abo na ire manfosua o mutie ye osofo paya papa obi a obaje unu aje mechiaw anti again so e wasu ebo ase wa papa bi so wa mechiaw pa mine kodwo so wo abuakwa abadende manhia wa ho na wo me abadende wa manhia ho na wo anwumire mi so mechiaw pa sana eye na champion ni sister ba omo UK sabro medu Ghana na champion no sister ba so ya chiam de Thomas one sister Mavis Barcelona Church of Pentecost Spain omutie Babla Bonsu ni mama league also Denmark Charles Quatin UK na Crofrom Parliament omutie Crofrom Ladies omutie Crofrom Castre omutie medase omunyina nyami sapa ya sare so na muni madam bi okublebu bi wahwema gogo Bossman on Brasapon omutie de na sapa nyame kan bossman medini evangelist Michael Entry aka condemn boni mi nye bi masachra eno ne adia odi ebi humi pa Eso ko ba go ko iskana mi ko tumile Eso ko ba go ko iskana mi ko tumile domo kasa monga osi ye mwe o ko sikana ma ko ni ko ma mi ni we iska o de ni me be fie Eso ko ba go ko iskana mi ko tumile domo kasa monga osi ye mwe o ko sikana ma ko ni ko ma mi ni we iska o de ni me be fie wa Bonia nina minye bi onya mi Ase Mu Nti ene de ma sachiro Yesu benti muma ya sachiro Bonia nina minye bi ye mo do papa fisate mo mayenyo Bonia nina minye bi Bonia
nhyira wo pa from set apia me chia wo hobby afi dikin Ben Oti Akanten nso wo hobby me company informa me Doris papa bi nso badu afi obapa Esther Ofori wo fa efrimu enra na ye na wotweda mentimi amafia fa chem wate makonta Ofori aba minim se me chia na pa sana me kotre de masse ofadade ene na yire obafia mami sister Abra anase madam Edna Sane fro Ronnie Junior ne Ronnie Senior nana say aseda ene mami se wan ne mantafo nyam cheche mu nyina wotrede yes of mami condemn me yire obapa Agnes entry nyankopon nhyira wo so bomi chidoma bribia na otama chime bibia timi koso kama pa original Nigeria ewo kotwi ono no ye incoming assembly member a otra Saint Montoma no kama chum kadla o be kwa run about ona de bia oboa me mebra chum be kwa run about to kais nso so hwe life rani nhyira wo e ba chome sore na mo fa coffee jiman kwa na kofi ase bogade Grace gift hour no e de abrel ne number no 0242 836-029 0242 836-029 yebehia nyame yadma ejuada erade nka oho pa tetefo nyina mohene ene yebehia na ya conference atia kesefo no covid man kwanda mezo kame bomu nsia ya ene ne yepe na yebe ya conference atia za ngofo Jo ya dia aseda kese be ma Ase Mu Nsem team no condemn edwumadie no abreye awie na ebe nwanwa